Nomor 2, 60. Gol! Merah menang pasangan sampai nomor 2 tak mau dimadu 99 5. OTC menang pasangan sampai nomor 40 dulu. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. As 1 menit untuk mundur untuk pasangan capek nomor 2 60. Gol! Merah menang pasangan sampai nomor 2 tak mau dimadu 99. Nomor Beto, nomor 5 Preman Midos Asis Bangkalan Bode Selempang Merah. Dalam pasangan sampai nomor Beto Putra Mahkota Kembang Getor Haji Suhat Imam Ridwan Sumenep. 6, 5, 4, 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pasangan sampai nomor 5 Putra Mahkota Kembang Getor. 10 sarung nomor 11 nomor 10 setel balap gear Abim Sampang Bode Selempang Merah. Dalam pasangan sampai nomor 11 korban anak Jawa 99 Raditya Putra Kades Pemekasan Bode Timor Salempang Kote. Nomor 13 Kereta Malang Iqbal Faruk Sumenep Bode Selempang Merah. Dalam pasangan sampai nomor 13 Markwet Herman Sokobenah Sampang Bode Timor Salempang Kote. Persiapan pasangan sampai nomor 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5 Gol! Merah menang. Sarang sangat belum. Nomor 14 Pancoran Nasr Haji Rudi Pamekasan Bede Selempang Merah. Sarang pasangan sampai nomor 19 Mimpi Semalam dari Sampang Bede Timor Salempang Kote. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5
nomor 17 Pancoran Nasr Haji Rudi Pamekasan. 7 ekor bajak laut Nangkona Belega Bangkalan Bedeber Selembang Merah. Nomor 3 ekor Pisang Mas Haji Farid Pamekasan Bede Timur Salembang Kote. Untuk persiapan 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pasangan sampai nomor telung ekor Pisang Mas Haji Farid Pamekasan. Nomor segini Baigon Hura-Hura Raditya Putra Bajinor Pamekasan Bede Selembang Merah. Baigon Hura-Hura Support Boy Jatim sampai nomor 7 ekor MS 95 Putra dan Mahkota Kembang Api Haji Mahkota Alam Cabai Bangkalan plus Bede Timur Salembang Kote. Hotel Purnama. Persiapan pasangan dapur nomor 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol! Oke, saya menang. Pasangan nomor ekor Putra Mahkota Kembang Api. Oke, mengacu pasangan sapi nomor 9 ekor Telepon Situ. 9 ekor Bintang Baskara Indra Kades Mangar Pamekasan Bede Selembang Merah. Sarang pasangan sapi nomor Telepon Situ Preman Rindos Donald Bangkalan Bede Timur Salembang Kote. 5. Lindos. Kote Semena pasangan nomor 11 Tur Ancaman Marino Bedeber Selembang Merah. Sarang pasangan sampai nomor 36 Laceng Masyarakat Imam Harapi Lumaga Bedeber Selembang Kote. Persiapan pasangan 7, 6, 5. Gol! Oke, menang. Sampai Super Biru nomor telepon sana Laskar Kembang Api Haji Ridwan Aulia Rahman Sumenep Bede Timur Salembang Kote. Persiapan pasangan sampai nomor 42 44 8 7 6 5. Gol! Merah Semena Belut Super Biru Haji Samsul Samsul 42 Virus Ger Haji Sundi Pamekasan Bedeber Selembang Merah. Nomor 44 Sergap 99 Ferdiansyah Sapang Bede Timur Salembang Kote. Persiapan pasangan nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Merah semenang pasangan KP nomor 42. Pada waktunya manfaatnya serap Pamekasan berdebar Selepan Merah. Dan pasangan KP nomor 42 Bintang Ane Viko Sampang BDE Timur Selepan Kote. Persiapan pasangan KP nomor seket sareng semua. Kote Cemenang pasangan KP nomor 40 Bintang Ale Vigo. Bintang Melindos Kades Bintang Melindos. Pamekasan BDE Selepan Merah. Sareng pasangan KP nomor kedua karena pasangan KP nomor kedua Bandar Jawa Haji Mamang Pamekasan BDE Timur Selepan Kote. Untuk persiapan pasangan 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Jul. Merah semenang pasangan KP nomor 1 Bintang Melindos Kades Karanganyar Pamekasan. Bahagia Haji Kris Pamekasan BDE Selepan Merah. Dan pasangan KP nomor 6 Bongkar Kandisari Sarip Kades Karanganyar Pamekasan BDE Timur Selepan Kote. Persiapan pasangan KP Merah semenang pasangan KP nomor nomor 10 Macan Madura Sawari Lumajang BDE Selepan Merah. Dan pasangan KP nomor 1 Nyonya Muda Ahmad Alam Saputra Sampang BDE Timur Selepan Kote. Persiapan pasangan 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 gol. Macan Madura, Grit. Macan Madura aja. Punya model bos, baju bos itu. Nomor Sabita Tutung, alaban nomor Sabita Tutung. Nomor Sabita Tutung, Jaguar, Winda KDI. Pamekasan, Jaguar Winda KDI. Nomor Sabita Tutung, Lombang Mutiara. Gelombang Mutiara. Gol. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel.
Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey kerapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. Babak kedua, golongan menang Gagak Rimang, Setan Balap. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Merah semenang pasangan sampai nomor 7 Gagak Rimang Raden Haji Muhammad Thohir Bangka. Nomor 6 tak mau di Madu JR Haji Rosi Pamekasan berde selempang merah. Sarang pasangan sampai nomor 7 Bintang Baskara Indra Kades Manar Pamekasan berde nomor selempang Kote. Persiapan pasangan sampai sampai nomor 6 Audi Maduger Haji Rosi Pamekasan. Terjun bebas Edi Raseta Pamekasan berde nomor 17 Anoman Sakti dari Sumeneb berde Timur Salempang Kote. Persiapan pasangan sampai nomor 14 Raden Muda Pak Holis Lumajang. Nomor 16 Virus Beratun Haji Sugi Pamekasan. Gol. Kote semenang pasangan sampai nomor 12 Anoman Sakti dari Raden Muda Pak Holis Ilham Lumajang berde selempang merah. Sekarang pasangan sampai nomor 16 Virus Beratun Haji Sugi Pamekasan berde Timur Salempang Kote. 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. OTC menang. Virus Beratun Haji Sugi Pamekasan. Gol. Langsung tembak ke meragukan. Untuk pasangan sampai nomor 1 ekor Pak Lekor
Begitu selesai hasil syuting, langsung saya hitung mundur. Bahwa untuk pasangan sapi nomor 12 beban terbang Abang Rafka Pamekasan sareng pasangan sapi nomor 20 langsung tembak Majen TNI Farid Ma'ruf Bangkalan dimenangkan putih nomor 20 langsung tembak Majen TNI Farid Ma'ruf Bangkalan 60 20 10 9 8 7 6 5 Gol. Potensi menang pasangan sapi nomor 4 lekor Superboy Aira nomor 6 lekor Sorong Sakti 2 Putri Kedaton Pamekasan berderet selendang merah sareng pasangan sapi nomor 2 lekor Bajak Sonar Faiz Bangkalan berde Etemor Salepang Pote 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Gol. Merah menang pasangan sapi nomor 6 lekor Sorong 2 Putri Kedaton Pamekasan nomor 30 JLB Fajar Pamekasan berderet selendang merah nomor 32 DRT Tong Nentong Haji Udik Sumenep berderet Timor Salembang Kote. Persiapan pasangan sapi nomor 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Gol. Potensi menang pasangan sapi nomor 32 DRT Tong Lentong Haji Budi Sumenep. Sapi nomor 34 nomor 34 Sonar Muda Haji Samsudin Bangkalan berde selendang merah nomor 35 Bola Api GRT Haji Takdir Bangkalan berde Etenor Salembang Kote. Persiapan pasangan sapi nomor 10 9 8 7 6 5 Merah menang pasangan sapi nomor 34 Sonar Muda Haji Samsudin Bangkalan Betok Rimba Kridu Ongku Haji Yasir Sumenep berde selempang merah sareng pasangan sapi nomor 40 Bintang Timor Indah Kaila Pamekasan berde Etemor Salempang Pote. Pasangan sapi nomor 30 betok Rimba Kridu Mare Rekong Fatir Surabaya berde selempang merah Mare Rekong Karisma Bapak Wabuk Pamekasan berde Etemor Salempang Pote 2 1
10, 9, 8, 7, 6, 5. Potensi menang 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tak mau dimadu. Potensi menang pasangan capek nomor 40 dulu. Bikin Surabaya ribut. berde-berde. Istimewa. Sekarang pasangan capek nomor 1 itu mau dimadu. Haji Simpul DRT Sumeneb berde Timur Serepang Kote. Persiapan pasangan capek nomor 9, 8, 7, 6, 5. Tuh. Potensi menang pasangan capek nomor 1 mau dimadu. Haji Simpul Gol. Merah menang pasangan sampai nomor 4. Santang Muhammad Tulo Yang Santang. Pamekasan berde-berde Serepang Merah. Dalam pasangan sampai nomor 9 Setel Balap GR Abin Sampang berde Timur Serepang Kote. Persiapan pasangan sampai nomor 2 Sabitek 4. Sabitek 2 Takbir Nogok Mas Akbar Sumeneb. Dalam pasangan sampai nomor Sabitek 4 King Cobra Raden Haji Muhammad Thohir Bangkalan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. Potensi menang pasangan sampai nomor 9. Nomor 2 Takbir Nogomas Akbar Sumeneb berde-berde Serepang Merah. Sekarang pasangan sampai nomor 4 King Cobra Raden Haji Muhammad Thohir Bangkalan berde Timur Serepang Kote. Persi 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. Pak Bon, nenang tengah Bon, tak ketemu nih. Mangkana Pak banyak itu lu begini kah? Torin apa nih sir? Sampai noring tak kenceng. Wah lah, salah berdina kena ini gimana berilah. Ini kata di asuransi nah Pak. Mari ngocak banyak apa tompok risiko. Oh, ambulan sing saya sendiri nyari ambulan. Iya ambulan. Sepeda motor lo. Oke, dibagi mobil mas. Nah, lah.
karena ini para di buru-buru. Nah,